ola kan hriat angin Middle East buaina na men lowa chuak meka Israel le Iran Israel le Hezbollah Israel le Hamas in beina khovel mi puin kan ngai chang thupa kan thlir renga he an buaina hian kan kai lian zo kan ei thuak reng maya Israel le Hezbollah an la in bei renga Israel in Gaza Hamas ho an la reng boka chutiang chuan Iran po hian lian tham takin Israel chunga bei pui thlak na kalpui tumin ruam manna han la siam renga buaina hian engtika nge helai ram hi achua san don hi hriat ani lova helai ram buai kum hlun Middle East hian Iran le asangoi zon pui helpol te Israel le atho pui US te buaina hi mana tanga ngai ven le tun thleng po a khovel buaina pakhat chuani hrim mai ola tuntu ma hian ni danga kan ti ngai lo angin Iran lam hi kan thlur wing dona Iran le Israel ral thuam abik takin an Air Force te kan bel chiang dona atlang pui thuak kan puanganga a chip chiar lu tuk chuana sei dona wangin Iran hian engang chi in nge indo thlona boruak ral thuam an nei ti te kan enanga tin Israel po hian boruak ral thuam engeng nge akol chumi chung chang te chu chiang zo ka ngai thlak kan tum dona ni Iran sipai zong hi kumin sang hi som hi palia chut dana chuan le ruk sing khat borvel ni in chung jing anoi thum singa hi active member an ni a heng ho hi sipai pol rang ami te an ni Iran sipai le IRGC Islamic Revolution Guard Corps member te chutiang chu an din munani a Iran hian thlona engemazat zanga chuang fe an naya amai ro chu heng jinga somni borvel chau hi strike aircraft an ni a miram chunga beipui thlak chi bom le missile kap chuak thei strike aircraft an ni a chung jinga chuan Russia siam jet ang chi US model te po sang haze kwa som sari pakwa borvel Islamic Revolution live vela Iran in an leite an la kola indo thlona hi Iran hian an nei tha farhan lo ti ila kan soi sualom love kan hriat angin Iran hian helpol chak takan naya helai ram biala hian Iraq ate Yemen ate Syria ate Lebanon ate Iran hian tho pui helpol rang an naya tuna Israel indo na po hi chung ho te ne na tuna kalpui hi hani meka tutinge an ni ti chu he channel ngai thlathin tu te chuan kan hrevek to in narin om mana tang to khan heng Iran le atho pui helpol abik takin Hezbollah te Hamas te Islamic Jihad te nen hian Israel hi anlo in be photo akumat luanin akha to ken Israel hian Syria helpol te chu indo thlona mangin an be thina achan ber chu Israel beina tura ral thuam an chek khom na le helpol rang hena ral thuam lut khom tur Iranina apek chung ho chuan Syria hi athleng ma sa thina hei wang hian Israel indo thlona te chuan helpol rang hena lut tur ral thuam Syria alut khom te hi an be thina ni tin helpol mun ma tam tak Syria hian an oma heng ho hi Israel ta na himlo Israel ram ta na himlo ani awangin Israel hian heng helpol anin din chawa an chak tak ma achut rem zel chu an kaldan pakhat ani kumkhwa Iran hian indo thlona nei thavak lo ma se missile lama na sa takin tranan la a ballistic missile phei chunga takan ni Russia Ukraine indo na apo hian Russia ta na supply hial ni in khothlang ram te chuan an pu hial ani kha tin drone lama po hian an kalna a Shahid drone engemazat Shahid drone variant chi rang an naya hei hi Russia chuan a mangtang kai hle Iran hian ballistic missile sangthum zanga borvel zeta nei ni angaya ni a surface to surface missile an nitlang pui azat tak ero hriat chiana ni lovani Iran hian air defense anei thave veu maya amasiam bavar 373 hi rintlak ve takania hei hi amasiam anga tarlan ni ma se rampona tangin Russia thopuina hnuaya an siam ni in media then khat te chuan an tar lang hiala tin Russia atangin S300 Iran hian pali velan naya hei hi Israel chuan tunin dona hian an ka chiat sak vek to ni a soyani Iran hian fighter jet squadron pakwa velan naya chungzinga chuan F4 te F5 fighter jet angte an kola heng ho hi sangkha zakwa somsari pakobor chho vela Islamic Revolution live vela US ta an leikha niya Russia siam Sukhoi 24 jet ang chi te le MiG-29 heng te hi an kola
tin F7 le F14 tomket ang chi te po US siam Iran hian an kola heng thlona te po hi boruak in be na lo om ta se rin rola an nei ber tur te an ni Iran hian teng combat teng engemaw zat an kola combat teng hi sangni zariat somli pani vel an kola Soviet era model ang chi an kol nuala tin ramdang siam engemaw zat an kol bok nuclear weapon chungchanga hian Iran hian thom lian takalo nei to thina Obama hun lai khan nuclear deal an siam puya chung hnuaya chuan Iran chuan nuclear chu amuanom zonga mang tura ti ani a nuclear reactor le chutianga amuanom zonga man na tur chuan Iran po hian sum tam taka donga ama ero chu kum alo vei chawa amuanom zonga man chu soilo ral thuam siam nan man atum ngei ni in Israel chuan an puwa hei wang hian Iran hian har satna atok chhota a Donald Trump maron sarkara president ani khan nuclear deal a US tel na chu ati topa US chu ai hnuk dokta ni kha Israel lam chuan Iran hian uranium level 90% an nei to ni in an soi hiala chutiang ani phei chuan Iran hian atom bom hlo om tak an siam chuak thei to ti na ni chuti lai ni Israel hian sipai nge ruk sing li sanga bor vel an nei boka chung zinga nge khat sing ruk sang kwa zanga chu active duty a tuna hian an oma nge li sing ruk sanga hi reserve an ni hei hi indo ma a chin chia dan kha ni a ma se hei hi tuna chuan a danglam viau to ni in a hriata Israel hi raldo renga khosa Iran le a thopui helpol te beina lo do le renga khosa an nia tuna indo na kum khat bor vel zet an ma chon chhota ka hian Israel chuan a reserve sipai engemaw zat nuai tel chu indo na muala tir lut to a tuna reserve nuai li sing ruk sanga ero hi chu adanglam to ngei don ti a hriatani Israel hian fighter jet thatak tak an naya Iran ne na khai khin na ra la chuan Israel hi an chung nung hle tunlai khovela indo thlona changkang berber US ina an siam chu Israel hian an kola F-15 Joint Strike Fighter ang chi hi Israel version F-15I Ram ti te an kola tin F-16 Fighting Falcon Israelin ama version an ti danglam F-16I Sufa ang te hi an kol boka tin US in a thian tha te tan chawa an hral chua F-35 Lightning II hi Israel hian engemaw zat an kol boka ni heng ho hi tunlai khovelin dona chuan indo thlona tha berber an ni Israel Air Force hian bom thlak chi thlona lian hi an nei lova amairo chu te deu chutiang ang dewa duan Boeing 707 ang chu an siam danglama refueling tanker nei bokin hei hi Israel chuan an mangtang kai hle a October ni somni paruka Iran an beya po khan an thlona tuiphur refueling tanker hi an thlo chhuat tir nge ani drone lama khan Iran khan ma an son viawa tin drone po an siam chuak na san ro e chuti lai chuan Israel hi drone lama hian khovela technology duang chuak na sapol an ni a kan soi photo ang khan drone technology father of drone an ti mai Abraham Karem po kha Zudami ani nge ani kha tuna US drone chuan vor MQ series ang chi ho hi Abraham Karema technology kal zelani tuna hian Israel hi drone technology a hian an sang hle a heron drone an ti khal tu om lo drone te phei hi chu boruaka darkar somthum zet athlok kwal thaya operation a nei thei hian ani Israel drone te hi India chuan a mutai thin hle maya heron drone te po India hian Israel atangin an leya ramrang ranga Israel hian drone engemaw zat a supply ani tin Israel in a drone anei Delilah loitering munition ang chi te po hi boruaka KM zani somnga borvel zetan thlok kwal thei chu Gulf region Iran thlengin hei hi a service thei don boruaka operation nei na kal thei don ti na ni missile chungchang a hian Israel hi athoma lian lovin a in thup viau ni in a hriata ama ero chu Israel hi nuclear nei rama chiar ani to awangin nuclear missile engemaw zat a kol ngei rin ani a ama ero chu Israel hian atlang zar lo hle surface to surface missile engemaw zat a nei ngei ti fin fi ani bokani sangkha zakwa som ko pakhat Gulf war hnu khan Israel chuan
aerial defense system lama na sa takin tranan la a kan ria takin tu na Israel ven him na na thok tu ro pui tak chu Iron Dome te hian ni a Iron Dome te hi chu kan soina sa in tin media dang te pon an puang na sa a channel dang te pon an puang na sa to in a ria ta Iron Dome chanchin hi chu soi to lo vila Iron Dome mai ba ka David Sling le Aero te Israel hian an na ya Iron Dome hi chu rocket le drone te hun nai vai kap chi ang lo ka thlak na ania chuti lai chuan David Sling hi ballistic missile thlok hlavak lo chi ang te short range ballistic missile ka thlak nan te man thayani a chuti line Aero hi medium range ballistic missile lo ka thlak nan te po man ani chutiang an siam chua chu ani reng boka tun ha ya US chuan an air defense chuan vor the tanti terminal high altitude area defense chu battery pathum lai Israel an deploy ya hei hi Iran in Israel beina tura Israel ven himna tura ta na US ina an da ani Iran a hian Israel hian teng hian nga zoka Israel hian combat teng sangkhat zaruk somnga bor velan naya an teng te hi an mani siamani a an teng zinga an chuan vor ber chu Markava teng te an ni chung Markava model te hi tuna an man tlang lon ber ani nge heng ho hi advanced armor ni in thir pho chale tunlai berbera thuam ni in ral thuama ka chua po hi me malam tana nel sual olle ton fu hu phur takania a defense system heng teng te hi technology thaberbera thuam an ni bok soita gangkhan Israel hi nuclear ral thuam nei ram anga chiara ni a tuna hian Federation of American Scientists te chuan Israel hian nuclear warhead somria ta tanga som kubor vel akol ni inan ngaya ama ero chu nuclear warhead an nei nuclear ramte na nuclear warhead an nei zat hi achia tu manan relova khovel hriata anin tlang zardana ni tlang puya heng an puan ai hian an nei tamde ovek ni inarin thei bok Iran hian indo thlona zanga somnga pakhatan kola indo thlona hanti hian thlona chi rang abel khomin zanga somnga pakhatani chung zinga zale somriat paruk chu fighter jet an ni a chung zinga zanga somnga pakhat zinga somhi pathum hi attack type pangchi mel marun chi ang khan ni a zanga somnga pakhata tanga somriat paruk chu transport ni in bungra phurchi sipai bungra phurchi ang kha fixed wing aircraft ani boka heng ho hi somriat paruk borvel an nei trainer aircraft anti thlona khal zirna ang hi Iran in aircraft ani zanga somnga pakhat zinga za pani te an nia tin special mission antia ramdanga sipai mission operation neina atana abi ka an siam danglam hi somborvel Iran hian an kol boka soma hian pasari hi man tlakani tanker fleet antia chu Iran hian pasari stock an nei meka panga hi man thai anga ngai ani bok helicopter hi Iran hian za som hi pakwa an neya ral do thei tak chu somriat palibor vel readiness level an nom mekani attack helicopter ang hi Iran hian som pathum bor vel an neya chung som pathum zinga pariat chu tuna deploy mekan ni bok Israel hi han soi velo kela Iran in aircraft anei zongjong chu zanga somnga pakhat ni in Israel hian zaruk som pani an nei thunga chung zinga zani somli pakhat chu fighter jet an ni an fighter jet zani somli pakhata za som ko pali hi an deploy meka ama ero chu tuna hian indo te an ma chonta ka wangin an stock zani somli pakhat hi tangkai takin an man dei za yarin om attack type fighter jet hi somthum pakwa an naya team transport fixed wing ang chi hi som pani an kol boka transport hi sipai bungro phur ang chi thlona ang kha ani trainer aircraft fi Israel hian za somnga panga zetan naya za somnga panga zinga za som hi pali hi tuna an man tangkai mek ti an ni special mission aircraft anti a khoyemo a bepui thlak na operation sipai bepui thlak na kalpuina ata na thlona an siam danglam abik taka an siam som hi pathum Israel hian an kol tanker fleet anti hi som pali Israel hian an naya tin helicopter hi za somli paruk Israel hian a kol boka za somli paruk atanga za somli paruk atanga za le som pasari hi Israel hian an mangtang kai mekani attack helicopter hi Israel hian somli pariatan naya
somli pariat atranga somthum pariat chu man tangkai ni in ama ero chu ni china kan soita kang khan kum khat zen zone in dona an kalpui ta ka wang hian attack helicopter an nei ho hi an man tangkai dai zai taka an man arinom bok Islamic Republic of Iran Air Force hi sangkha zakwa somsari pakwa khan Iranian Revolution hun lai khan din chho ani a khatatang khan chumlo chatlavin vo in thlengin active takin an lakala an thlona nei te hi han en ho le thuak tiang Iran hian in do thlona an nei nuala zangabor vel jet an neya ama ero chu zangabor vela hian fighter jet chu tam an ni lo thungani ni china kan soita kang khan Iran hian in do thlona changka an nei lo tlukani a sangkha zakwa somsari bor chho sangkha zakwa somsari pakko bor vela US ta an lei F-14 tomcat ang chi chu tiang te F-5 F-7 F-4 Phantom 2 ang te chu anin do thlona nei thatan nia tin Russia siam MiG-29 ang te chung ho te po chu Iran ina an chuan vor zinga mi ani heng thlona hi chu tunai khovel in do thlona changkang te ne na han khai khin tak tak hlei thei pon ni lovani Iran hian MiG-29 Russia atanga an lei multi-role fighter hi somni pali an kola paruk chu training nan an mang Sukhoi Su-24 fighter jet attack fighter jet hi somni pathum an kol boka tin China atanga an lei Chengdu F-7 hi sompasari vel an kol boka North Europe F-5 United States siam hi somthum panga bor vel an kol mek bok Hesa saige antia United States le Iran siam ni in hi light jet ni in sompan ni an kola Hesa koshar United States le Iran ina an siam light jet ni in pali an kol boka Hesa Azarax hi United States le Iran in an siam bok ni in parukan kol F-4 Phantom 2 hi US siam ni in fighter bomber anga ngai thai ani boka hi somruk pathum lai Iran hian an kolani Grumman F-14 United States siam hi Iran hian somli pakhatan naya tin Mirage F-1 France siam multi-role fighter jet hi sompan hi an nei boka Sukhoi Su-35 hi air superiority fighter ni in an nei zat hi tarlan ani lo thung hi Russia siam ani Dassault Falcon 50 an tia France in do thlona ni in maritime patrol ania tuipui le a che vel ven himna patrol na atan man ni in pakhatan kola P3 Orion hi hei po tuipui le a che vela patrol chi ni in panga an kol tin Iran hian bungro phur chi military transport plane military transport aircraft ang military transport aircraft an nei zinga Boeing 707 hian kola hi pali an nei Boeing 747 hi pathum an kol boka Boeing 707 VIP transport hi panni an kol bok tin US siam C-130 Hercules hi Iran hian somni pariat lai an neya Ilyushin 276 Russia ina an siam military transport lar tak hi panga an kol boka Fokker F-27 anti Netherlands siam military transport aircraft hi panga an nei boka tin Pilatus PC-6 anti Switzerland siam utility aircraft hi som pathum an kol bok Israel lamhan en le lokila Israeli fighter jet te hi tunai khovel in do thlona changkang berberan nia F-15 Eagle an kola F-15E Strike Eagle an kol boka tin F-15EX Eagle 2 an kol boka heng ho hi United States siam vek ni in multi-role fighter an nia chung F-15 variant pathum belkhom chu somruk paruk ni in Israel hian chu tuna hian tangkai takin an mangmek ani tin F-16 Fighting Falcon hi Israel hian engemaw zat an kol boka an mani var zona ti danglamin F-16 Isufa ti in hi multi-role fighter jet ni in a variant chu F-16 C-1 ania zasom sari pangabor vel jet Israel hian F-16 an nei tin F-35 Lightning II an tia hi US hian a thian thatak tak te hna ba ka hral lova Japan ate South Korea te UAE ate bak US hian la hral lo ni a hriatan Israel in F-35 variant an kol hi F-35I ni in Israel hian somthum pakwa an naya tuna hian somthum paruk ordar an ngak le mekani
tin F-15EX Eagle 2 kha Israel hian somnga an order bel bok Israel Air Force hian military transport atan Boeing 707 an kola hei hi pahnian naya tin Gulfstream G550 hi pahni an kol bok Super King Air an tia hei hi United States siam bok nei in som pariat an kola Gulfstream G550 hi pathum an kol bok tin boruaka indo thlona tui thun chi mania Iran beitu Israel indo thlona te hnung zui tu tual thei phur thlona aerial refueling ang chi hi Israel hian Boeing 707 an kola pasari an naya tin KC-46 Pegasus hi engamazat an kola pariat an order le mek US siamani KC-130 Hercules aerial refueling atan man thai ani ba ka transport aircraft atan man thai ani boka Israel hian pasari an kol transport aircraft danga hian Super King Air hi Israel hian pali an kola C-130 Hercules Iran poina an nei kha Israel hian pathum an naya C-130J Super Hercules hi Israel hian pasari an kolani helicopter lama hian Bell 206 United States siam utility helicopter ang hi pali Israel hian akola AH-64 Apache United States siam attack helicopter hi somli pariat Israel hian an nei tin Sikorsky UH-60 United States siam utility helicopter hi somli pakwa an kol boka Sikorsky SH-60 hi engamazat an kola an nei zat hi tarlan na nilava pariat an order belle mek Sikorsky CH-53 hi Israel hian somni pahni an naya Eurocopter AS-565 an tia hei hi pali an kol bok Iran hian eng helicopter tenge an nei Israel nei ang thau Bell 206 ang kha Italy siam kha pahni an naya Bell 212 Italy siam thau pakhat kolin CH-64 Chinook US siam transport helicopter ang kha pahni an kola trainer aircraft a hian Mirage F1 France siam panga an kola Pilatus PC-7 Switzerland siam somthum pali PSC Supermas sak an tia hei hi trainer aircraft thoni in Pakistan lam chuak ania somni panga Iran hian an nei Northrop F5 United States siam som pathum Hesa Yashin Iran siam ni in trainer aircraft ania pahni an kol bokani tin Chengdu F7 pakhat Yak 130 pahni an kol bok hei hi trainer aircraft ania Yak 130 hi Burma po hian an kola Burma hi chuan trainer atan manglavin mipui sipai beinan tangkai takin an mangthung Air Force lama chuan khatia han khai khin mai khan Israel chungnun zia chu a hriat ngal mai ome van boruaka Iran ai chuan Israel chu a chungnung hle ti a hriata mani October ni somni paruka Israel in Iran mun ma a beipo khan Israeli indo thlona te chuan Iran sipai mun anral thuam siam chuan mun thahnem tak an bom chiat chak nge a Iran lam khan ka thlak nei ve bok ma se Israelina an ka chua missile tamzok khan an tum an thleng manani ole tun tum chu indo na mual kan rut lova Israel e Iran Air Force din hun tlang pui kan han khai khin zokania ngai thatu ten kan hlok pui nge kan ringa mi danga anral thuam dangte kan khai khin le tura ngai la tun tuma tan chuan khati chin khani phot mai se Indona lama hian borok lian takalo om zela Israel Hezbollah in beina alakal zela Iran le Israel borok po ala dai tak tak theilova he buena hian helai Middle East eng angdin huna nge a hruailu don ti chu midam tak zona hlo thon mek chu hala ni rengani engpo thleng thei rengani a chanjin thar ber hreturin he channel hi in lo ngai chang zel don nia